Okrul town li nishari phungjat kasami ka thumni tukui haira. Tangkhul region na nishari ayur ngatatei da sashiman mi haira. Board of Secondary Education Manipur with High School Living Certificate Porikha paper likasa accusedly life imprisonment mikhavai Democratic Students Alliance of Manipur na pohaira. Leikhayangator ajiwi pau Ringyaophi Ningshen in apami dele pau bing may sai na nangramsa. Okrul town ni nishari phungjat kasami katumni tukui haira. Tangkhul region WTR na nishari ayur ngatatei da sashiman mi haira. Ajahon tarik akha thang heroin la opium phungjat kasami katum jahong naw akha lungre phung naw akha kala jingsui naw akhali WTR na tukui. Atumui eina tuka kui heroin opium kala katewi eina marun kachang tukui haira kasa nishari ngatatei da kazip kui laka tarik akatang WTR office campus Okrul headquarters li mityawi mangali sashiman mi haira. Ishi pao me nang ating kakuya t-shirt WTR na tuka kui ji heroin soft cases hangmati da phanga kala khaini kokta apa tumata chishat li thaisang hailaga phungjat sai. Opium keji akha tangkhai changsai. Nishari pingji lenganong aman yang laga lupa lak trata katum tingtum rata shini shikawi manna. WTR with Central Administrative Officer Samson Jajona kahang itungwi alungli nishari wi sakashi khalei shimit khavai WTR na hotnara fira. Nishari la zamlai kasali kazang pingli saklagai na action queer kaje machan sanga. Tangkhul regions we alungli nishari with sakashi shimit khavai yaruina la mikhavai CEO Jajona hang sanga. Board of Secondary Education Manipur with High School Living Certificate Porikha paper likasa accusedly life imprisonment mikhavai Democratic Students Alliance of Manipur na pohaira. Porikha ju social science question paper leak sawa kaji maramli yangsang mida thaklagai na mitukhui ka hai wuivang Democratic Students Alliance of Manipur tisamna Manipur Police kala cyber crime unit li maya khangai phongshoka. Paper leak kasa ocho ju wuivang tisam Secretary General Nathum thoi pa na ningka khrik phongshoka. Paper leak kasa ji Little Master Higher Secondary School with Vice Principal Samadram Mekajendra Singh Singum 46 kala Worship ju Assistant Officer in Charge Yumnam Ranjit Singh Singum 46 ani zangada pen da khaleina. Ani wi otsak chili tisam na makamaya pongshokta Manipur Preventions of Malpractice in High School Living Certificate and Higher Secondary Examination Act 2024 wazingli kasaka tanti mikhavai poya. Jikata makamushung otsakay shuru kakui wuivang Little Master Higher Secondary School li di recognize sa mikhavai katam naulong jina Manipur Board of Secondary Education in a Council of Higher Secondary Education ni po higher. Maram hi saklagay ni yangsang mikhavai disem na Manipur Chief Secretary lila ngakaw higher. Katam naulong jina boda khalei ji masamiya ka porikha ko khai withili agitation sarada hangmating higher. Vareshirin li okutri wi regasang sunda tangkul li khalei churches ping wuivang Spirit Link ho software solutions shokhaira. Spirit Links hi Lengkot Tech Solutions na Semkashok Church wi ot kasali mathalak aina ngachon miki kaji software akhana. Church member pingli kangashik la manage kasarano church wi angran angi ngatatei de kasarano church record khamana la gagazibrano church wi lansinrin li yangasangrano church agawi alungli ot ngarut ngatatei da leida khaleji komme thakme kala therme sapai khawai Spirit Link software china ngachon miki kachina. Spirit Link hina atam mazang maila church akawi ot ngurut saikoru kala information saikoru apam makhali kazip mida komekhar sagapai apong khira khamina ngasai. Spirit Link hina atam mazang maila church akawi ot ngurut saikoru kala information saikoru apam makhali kazip mida komekhar sagapai apong khira khami ngasai kala church wi ot ngurut ka khuili la yangasangli ngarakjak ta jamtaram tharza chithei khamili kagatom akap ngasai. Spirit Links we official launch ang ranangi marun kachang Mekan Hill Sukruli Kwikaya Church we ot kasali pai me kashung mikhavai Lengkot Tech Solution na kasem Church Management System Spirit Links chi Reverend Kayaipam Kamrang na launch samiyang. Ang ranangi chiri church la shi katana pingla wazanga. Lengkot Tech Solutions with Chief Executive Officer Tot Mahai Raingam na
software chui maram phai ka jithaili data security li saklak eina ka khui maram la hangsanga church we administrative odd aning anang tara khalei chili atam kachungka majang sakla ningyang pangshap ministry li khamataya sada hai pai khawai spirit links hina technology apong khira khawai ngasaya chi kazat ka karpam saikorali eina church we ka shok kazang yang sang kapai kom khamai apong sada spirit links we mobile app la samshok khawai ningwin leida khalei hangjithaya Marun tarik mukada shini we na achon tarik akha we lungli Manipur li khutlai hang chiko da chiko hamsang haira Manipur li khutlai hamsang khawai ka chang hi we tarik tharuk aina tangda atam ka sei sangmi ka haina khutlai hamsang khawai Manipur governor Ajay Kumar Phalana atam mi haira ka sa jimik sho shini thang payuda ka phungtam pa khani wi shong aina atam ka sei sangmi khawai ka bo chi wuivang governor na tarik tharuk ngazin pungmati aina tangda atam mira ga chi hanga Adam mida khalei alung hili khutlai ham ka sang pingli tanti mami mara chingri khawai ka sali shiru khui khawai hina khanawa apong khami ka sana ka jila machan sanga itum na thei pai ngarar da khalei ping shili marun tarik mku thang governor na kathong da khutlai ham sang ro khawai poya security forces we ena ngapon ka khui kala illegal apong ka te ena ka khui khutlai saikorali miksho shini thang we lungli misang khawai da marun tarik mugada shini ena tangda atam mi haira ka sana Jiwalung jili khutlai shakathum langda misangachi itumna phaningung pai chief minister and Piran Singh na otpam Johor highway thili center na Manipurli marun tarik trada kathum thangwi ena president's rule haida state assembly suspended animations ena leidale Arambai Tengkol na Union Home Minister Amei mayakangai phongsho khaira Shana Manipurli jingri khawai kala stability khira khawai ka wuivang mayangai da group china aya press chan pau kapishoka Arambai Tengkol na Manipur governor Ajay Kumar Phalali ningshimia Arambai Tengkol li sampang da phaikar khui khami la tui mi da yare alungli ka jihan leilushit ngasak khaira da group china kapisanga Free movement wuivang national highway khani shomi khawai kasaji connectivity mathame khawai khamataya phaikar na da Arambai Tengkol na hanga Chimang maningla Manipur we Indo Myanmar leirat ngavai kaphin ot manga khawali la maya ngaya da group china hangsanga Territory nga khawai kala security mathame khawai leirat ngavai kaphin ji darkar salak ka chila hangsanga Nishalei ka sali makhamaya governor we phainganin li mayangaya ka chi group china machan sanga Kala illegal bunkers paida khami chila chingri khawai kala security wuivang khamataya phaikar nata kapisanga Manipurli normalcy khira khawai kasa initiative saikorali Arambai Tengkol na kodoma ka chi phongshoka Ngshik ngarokta region of saikorali ning kachang ka chi thei chingri ka hai reisang ka hai Manipur khira khawai ot sa paira ka chi shitsanga ta Arambai Tengkol na hanga Nishalei kasali Modi Sarkar na makamaya nganing titra kaji Union Home Minister Amei na hanglu shithaira India li nishari shimit mikhavai ningrin kahai phongshok lu shithaira Twitter social media post li kapida kahang lupa ka kharamai na khani thotli nisha witang khamang addiction li ngkhun kasang nishalei kasa pingli tanti khamili Modi Sarkar na chiz khami malai mana Mukup makaila kaina phashok khuida India we apam ngata teida we ena nishalei kasami magade chiko karotli convict saira kachi hanga Nishari makhalei Bharat sem khawai sashila kala mathalak ena phakashok ot sawara da post chili hangsanga Sha we tui hi achahon tang Manipur we maramli high level security review pam ka highway aina zimik sho akha shanglaka kashokna Itum na thei pai Manipurli president's rule hai ka highway thili khare sada Union Home Minister Nathum state we law and order situation mayor khayang kazip tarik akha chang khuikai Manipur drug free ngasa khawai drug traffickers networks ngara khai ngasa khawai concerned authorities pingli kasa thairaji Kala gazip chili khamataya jize khami sada Indo Myanmar leiret pam designated entry points ling avai kaphin ot thakta sakhawai hanghairaji Ngalei makanda ayin na makamaya ot kasa kham khawai lebret pamui security maling sak phulungra kachi shana hanga Kala state we highways li kapan kahap maleila jatn khanga sak hi khamataya na kachi shana hangsanga Kajang hi we direct jishad we ena shongfuli yari kazat kahap malai khawai
Gup Tangazip Chile Union Home Minister Amei na Security Forces li Jizami Haira. Lad Lushida Ajui Kamtaya Pauping. Okrul Town li Nishari Pungzat Kasami Katum li Tukui Haira. Tangkhul region na Nishari Ayur Ngatatay da Sashiman Mi Haira. Board of Secondary Education Manipur with High School Living Certificate Porikha Paper Likasa accusedly life imprisonment Mikhavai Democratic Students Alliance of Manipur na Pohira. Aju bau hiling janghaira pawna da kling tum saikorali ringapha kala kham hai jimik shong saserna.